السلام عليكم. Kamina madenda rubano ranzuri hadisi van usiku leo. Madahandani ngarjunchi ambavi harimwa polemiki kao ngio baina ya wananyasi wanzwani baadhi uhusu ya mwananyasi Ubedi Mshangama, journaliste wa Facebook FM. Mada ya pili ngarjunchi ya harimwa mada kao yo muhimu nando pande wa heze divorce baina ho wana ne mapara zetabu ikaonga ziparihanao harimwa ze problemu hizo. Ye mada ya raru do mfo wa almarhum mzee wa hatu Ahmad Mbaye Swalih mjini Itanda mjini. Zunzo mada nraru ikao siwono maslaha ya hujarzi hadisi vanu usiku leo. Inge assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hahandani riwono rangundu usiku juzi ya undu usiku jana polemiki irenge harmwaze rezo sosio zitreteo mtangazaji wa Facebook FM Ubedi Mshangama ukayimkutuzi ba hagambarana na mihima miziro ya yamba ya he waziri wa he transport Madam Asmin. Iyo nakanza nijibu harmwaye madainu lukati jumtafadhalini baadhi ya hanyu ni wananyasi wanzuani mkae radhi mtitie ndongo za ukutuzi buhari ya ukaleo Ubedi hatake waziri bai mzuani shakatu watake wangazija amfikiri hama ngamdiwa zao au lebeshele ya litawa hauka Ubedi Mshangama ikale lebeshele la hangu ngilo jema yekana ukawimga zijao mumwalia umzuani eni waziri au dhamana wa daula ikaunge na dosie hahe Ubedi kajaparo tsatsaya ye huima haidenonse nchu amini kama Madam Asmini hata kelo hakuu ni Ubedi Mshangama hama mfano jaye Ahmad Ashamfi. Ahmad Ashamfi ule mgazija no Ubedi mwatake directeur wa heza impo ule mgazija no Ubedi mwatake ele ozijaje mwanzo mwonese ya ukaya vanwe maana yata kiasmini na yakamzuani ya umaskitifu madziro abo tsindo bahanura ladhimu riwaswili au ni muziseni suala imma najana mwatsu trete ukabedi yemkutuzi hindi we atake ja Ahmad Ashamfi we atake directeur wa hezempo abo mkutuze wa kwenindo pisko jana ya gabili ja Ahmad Ashamfi harimwa maha na maha ya mgabili banu kabati mdanga mzima mdu ya paromba kabanu Ubedi yemkutuzi bangu atakuanga zija leobo ya gabili ya directeur des impôts kabati ya hamba na wasa mawaziri ma directeur ya wagabilio banu kamcha paromba kabanu Ubedi yemkutuzi bangu tu atakuanga zija shale wima na zahajena mnainudi Madam Asmin yemzua avara ijaka yemzuani yemkomori pisko zidhamana lonizo izo zidhamana za daula za hekomori shati za nzuani jena mnako izo Ahmad Ashamfi ya loni izo tizangazija izo za dhamana za daula abona rtafadhu alikwezi watukufu wananyasi wanzuani mrensi yebalbala inu ya wanza mwonese ka Ubedi yemkutuzi anamwambeza kweli wewe mtangazaji
ngufanyo ze investigation zahe eni dhamana wa daula ikao haparisa source zahe zoka hadhulumu ya daula au ngu dhulumu ya ujabana zi denonse kajaparo fanya exception ya ukawa imjuani au imwala au mgazija shale umjuha nyonti pia texte bo texte vidéo bo droit de réponse bo droit de réponse Baléo Beidi a dénoncé Madame Yasmine. Non, wanu gabili Madame Yasmine mjuani, ngu gabili waziri wa daula. Iyo tafauti. Pisko Leo Beidi katina problemu prive ya hahinda ina Madame Yasmine. Shawa waziri wa daula abo leo kahafanya nai Ubeidi hazidenonse nchu wana pourquoi leo yanze irengwa surwaya ya uka vanu Ubeidi mkutuzi inga manza Ubeidi ya tsoba kiarmo wangazijano wa mwali ya wadenonse shem edho mana mjuani ujofanya nai ya tidenonsewa imana hindri abo mkutuzi wa kwelindo mkutuzi wa kwelindanyi mcho hanze wa hanyu ya denonsewa na abo jana hadenonse bana jama da shanfi hadenonse wangazija hadenonse wa mwali Ubeidi kajaparo denonse mrumu mwali banu mwali wa juambe kabanu Ubeidi mkutuzi no kajadenonse mgazija rambe mkutuzi shale unyinyi mpishia mrengele jungulinu nga manzumu mwonese uka vanu Madame Yasmini mjuani shaiti mkomori Madame Yasmini wa imkomori ulo na dhamana za daula abole ukafanya nai ladima zione si wazambwa usiwuziwa hazo mimi manamcho johamba ndogo za Madame Yasmini seke ntina elema ni approveu Ubeidi wa journalisti kangu fanyo investigation ze investigation zifanya abonge na certitude nizo yambao je namna koye mwinyi hambaki kaleo Madame Yasmini ngumraproche yokangu mwakuize nandongo ngetiari ya reponde harmwe mahakama abo ibaki yoka Madame Yasmini wae de yala dimu ya lewe inde ashtaki oso ni procureur de la République ukahakazi wandabo ni journaliste chale uketula dimu irengwa kinjuani hata mtrete Ubeidi ukabani mkutuzi ukabani mro banguzi wa rangi no iyo ala mambi yonesa uka nyinyi ndemenya wabazima wahensi wahemasiwa na mtafadhali mkubali yoka yedhamana mjuani mwana mjuani ulona dhamana daula uongu jijewa hedhamana ya daula ya loniyo sawane mwana mgazija dhamana loniyo sawane mwana mumwali ne dhamana ya loniyo shamchuo na mbaba hano ngabzima harimo intervention Ubeidi ya Ubeidi hakarumia ndongozo kutuzi au ndongoza ubanguzi wa rangi ngufanywe hazi yahe ngujojua ike ze investigation zahe ngena haki ngujojua kaze investigation zahe induze wa erreur iyo ye mwenyingu juo na mintuamini ya Ubeidi kaika hajua ya ukabano induze wa erreur hajohambe information imana yayamba ndabo yalo na certitude nizo yakahamba mime manamcho jwamba ngo jizo ndabo ntsoona namba certitude ntso namba elema abo ntsina ujua nijiti ya harma problem ikawo ntsu ibembeya ntsikomea wakati toka uyonzi na sisi sitafauti na Ubeidi pisko Ubeidi wa mtangazaji sisi siti watangazaji sima activiste abo leo mimi ntisawa na Ubeidi donc mimi ngamonoka Ubeidi hataki wangazija banu hawataki wa mwali banu abo je ne vois pas pourquoi leo yamba uka hataki mzuani question ngyo banu mwanama mtukufu question ngyo banu ngamonezo anzia kat je me trompe Ubeidi ngu reprochewa ze ciblage pourquoi elle ne dit rien
pour certains. Iyo tinde question ikawe souleve wa kwezi mwanama mtukufu. Yesu question soulevewa, isoulèvewa ka hata kiasmini puisque c'est une enjoinaise. Or on n'est pas dans ce stade-là. Leo kobeidi ngena wandu ya tuwa denonce. Est-ce que ngena reproche ngena source ya tatua reproche? Shami miti donner exemple banu kajaj jama da chanfi ubeidi hawana naye banu pendant des années. Hawana directeur nguano directeur des impôts. Ubeidi dénoncer wangazija wenji banu. Donc abo mimi ngamrengo harumwe sens propre ubeidi ya expose. Ntsunjia ka ngena wandu ya tuwa denonce. Yuntujua kangena ndongo zao wakatina. Shamimi ngamwambo zinu za haja hobaoni. Ya ukanti d'accord wananyasi wanzuani warenge problemu inu wambekaba nubeidi ngujue haruma ndongo yo kutuzi na ndongo ya ubanguzi wa rangi. No, nti d'accord wariabo. Nsuamini ka ubeidi harumi yo kutuzi au ubanguzi wa rangi. Donc yo ndiyo mimi na kanzan souleve na mbiwa wananyasi wanzuani ka temperature na ike hambwani. Donc mimi ngamwambo izo mimi mdukano ni oblige ni mwambie ka bobe imana watu watake mdu fulani ndi chacun est libre ya ujua yambe ngamjua respecte ze observation za hanyu shamimi ntina ka ujua njeni oblige ni mwambie ka imana utoni atake hinri ikakatuna atake abu katunda proche na ndongo wala ntina unjia zandani je ne peux pas rentrer. Shami minga mrengo ka ubeidi kajarumia ndongo ya ukutuzi au ya ubanguzi wa rangi hosoni mwe problemu ya Madame Yasmine. Oyi waziri wa daula ikao ngabo malversation haparisa midaraja ya ndongo ikao kaziti legal hajangu zi denonce, jena mna denonce, zebana jama da chanfi, ainsi de suite. Donc na renti les polémiques, na renti les polémiques, ani riwone réalité. Puisque mimo banundre mao, vanu badzima, e kai polémique niyoka, wo imzuani, de mana matakeo. Que jakaya, njojo intervene, puisque ce n'est pas ma domaine. Ubeidi ngene zomba onge responsable. Shemma nani intervene onda boya nzo exploiter wa ukabeidi ngo atake Madame Yasmine ba haka imzwani. C'est pourquoi que je me suis révolté nambe non yoti raison ya wandu rapprocher mundu puisque ye accusation hiyo ngiyo non fondée ketina mbamshinzi hata itoka uyonsi. Donc iyo nde mada handanira kanzari njiri. Imadabili kwezi watukufu. Ngamjio harma sujet sensible. Ikao sa nous tous. Sujet baina hezendo la zahatu. No wandwa shahatu. Ejo kanza yarenge kange visé, c'est son problème. Shaminga mwifanyo général. Yauka ngari lolao. Bandari lolao ngari honda nao na wana kwezi dola yona ndongo mbili emaridhiki yo jokaya hata mzima hafu emaridhiki yo jotsinziha vatino kanga bo mzima ninde mzazi ya mbaba hafu she aghalabu ijao imakatirlo nao yanu ngarona ondola ikao iridhiki nga hisao na zendola hizo ngazikao na wana banda zikao na wana shanga bajirio tabuzinchi hukale wo mimi ngamina mwanama ikawe situation inu
ngai mundao mwana mekao halola Mwenyezi Mungu hafanya izahahe hala wanane mrumshi baada ya wanane mrumshi shaha hundu mwana mwana mauo ngu yenshi harma calver nziro ndondondo haukaka tujua uone mwana hai na uonde mwana hai ya mzai uo mwanama risana ritsahize tartibu zontipia ili vakaimwishiliano yajue yake na droit de visite ya uone mwana hai shaka sumkinishia na hapo bosumkinishia she mwana maungu toze hakiza he mwana hai da ila rambao passion alimentaire harmansi leona mnaji njo juo to passion alimentaire na bwe mwana hangu tizilo ntsina jua humwana ngamona we hatwariyo lewesha hangu nga shanzi wao nishitowe shantsina ujua nione mwana iyo tabunziro ama bahane problemu ikao ngejipozeo haku seke wando wanu apre eridhikia hisa ngwalolo ni wandome wandoaji na wandome wandoa walola wenda wahundu wana hatu yako ngwa kubalio situation amanda yinu ngwa ipartageo ngwa ikosioneo ili mimi nsijue naone mwana hangu amjorenga example mimi tindati lola banu handani aux années 96 97 mtumsheu timhundu na wana ma première réaction c'est hantika wana wo wahangu auka mwana tindila mndu lo jozala mndu ndofi donc wana wao tiwarenge ka wana hangu puisque jomkinishiha iketizaya ike wala wanifai sifanya takriban mahamira akunda mina mzata hao hata eridhiki akahisa shaka batu siko ngavzima na parozia kambaba hao katsina droyo waona katsina droyo warenga puisque rekat sanzare kanjanza c'est leur père wombaba hao wonde de damu ya hao damu ya wana de damu ya mbaba hao mimi mbaba hao puisqu'on gami sur place harma la responsabilité ya éducation ya wadunga harima ye Malaysia hao shembaba hao Muhammadi shatsindami abontsina parojinika nda parojinika ye priorité ya ujua ndenge decision ya ladhimu ke mbaba hao munyua zande ya ladhimu ya irenge abole mbaba ukajajo huja ya warenge na mbekano kutsu warenga pisko woti wahangu pisko ngamieshi damina mzaza hao mais en réalité mbaba hao ndo la munyua zaya donc yo mimi ndiyo narumia sharjari hundwe makatirulo nao yanu bandu kwa tsurumie namna hiyo emana nanzaoni je namna hiyo ndi
manana nzauni je namna yendi ngamanzo nijiuzise emi mbaba na janalo la mrumshe na umondo na wana na ni kosioneo mbaba hao yatijue ya waona yatijue ndo droit de visite shani kubalio yatowe zila haki zahe nanda ila passion alimentaire Mwenyezi Mungu ajani ibanza yanda minaye tiza ya bangu pour qu'on tu mette à la place ka c'est fort possible ntu ombazi hunde Mungu piskonga mwombo Mwenyezi Mungu wa hangu ni walele abo bangu nga mwombo Mwenyezi Mungu ni ulona wana yake mbaba yake abo yalelo wanaye wati lelo ni mroaji cha il faut toujours poser la question ye maudu tijeti mana ni mrumshe waja mroaji na hamlola ola mroaji na hamlola hajani zia ka mimi ntina ujua bangu ni unde droit de visite yako wana hangu shanga mjojua ntowe ila passion alimentaire eske nga mjokoza ntina ukoza nga mjokoza iyo nde mana mimi namba ukaya ni wababa mlolao wandu washeka wandika walolo ngwa una wana shaminga mrongo harmwa ikaya he mwanama na mkera dhibe pisku woi mbaba he il a le plein pouvoir ya ujua ya one mwana hahe il a le plein pouvoir ya ujua ya one mwana hahe kana ujua kamna ujua vake plein pouvoir ya kaye ya toweze droza he mwana ikeka baka plein pouvoir ya ukaya one mwana hahe non suanga mumzilia uzenogozo ntipia kakuna ujua mwangalia kuna ujua humona sua nga mbuli yao ngorengo zetu amana atake peru wangalie mwanao nga orengo zetu amana yokango jojua ujoone mwanao ngo jojua mrenge mrohe doko abatika hanza nrongoze bandri yoka ti haki izo mfanyao maudu utijehu nga muombeyo Mwenyezi Mungu niona ufonde mwamema ulelo wanaha hoke yapo walele me kazi jaika contraire eridikia nyuhisa ejo jabo ajaho zilionaho utijibiwe pisko leongo zirendo ngozi kosione puisque mimi personnellement nja Josifanya na miti Jowana devant mon épouse nimwambie ka non et non mbaba wo inge na droit jaone mwanahe mbaba wo inge na droit arenge mwanahe ekafanya prise de tête amiti jorenga tijore zivuhodi ngoni puisque izo ndizo njofanyiliwa maudu izo ndizo njofanyiliwa maudu tina ukala ntizando ngo ntsujibiwa njenrendo zo maudu nonga mjokoza ekale umimi nga mambo zinu c'est puisque je vu ngamina stishihada ya hizenongo enamna naona maanzishi message za échange
Donc iyo hatwari si wandu waume na zingare zi responsabilite za hatu banata kabeshe ola mbaba mnyuzae mwana nge mjufumo na ikajuzilwa harmwe sharia banu Faransa huko jumzilia droit de visite harmwe mwanae huko jumzililia kafadhali kama mwanadamu ikaonge normal katsina mba menace ya ukangu jotia ya mwana harmwe ajadi no nartafadhali kwezi mdukaren rambiwa no angazije ukaa zembi ujo urendo ukoze mdukazirenda mwana nyuho mdukazirenda mwana nyuho s'il vous plaît narirenti e hypocrisie yinu ne méchanceté yinu mbabange na droit yaone mwana mbabange na droit yangalie mwanae zandogo izo zombi lizodungana kabana jo kanzima ifanyishie ike yabirike kefanyishia sina juone mwana iketi towaze hakizahe no sina jo towaze hakizahe mwana iketi juone mwana hangu ngela dimoze ngo izo zombi lizidungane soit ngoni interdise ya uka kuna jo towa passion alimentaire kuna jo hone mwana d'accord shango wanzo ni to passion alimentaire mais je n'ai pas le droit de visite à mon enfant. C'est quelle méchanceté? C'est quelle méchanceté? Uope uenda mno. Uope uahenda mno. Mimi sindi hati mwambie mwanama wote mabaka wallahi atakanondar bahinja joto wa passion alimentaire ou bien tim conseiller kabu wa compte ikawo mzazahe kana ujonjia ni le beau-père ou bouwe compte direct ya himana namne kaungo du programme jusqu'à l'âge de 18 ans. Ya joué, ya rumie et ma pesa et namnanzao. Tout le mois, il a passion alimentaire ya. Ou de tiarme continue. Il kent yawata pendant ses 18 ans. Et moi na jarenge ma pesa. Et moi na jarenge ma pesa. Shamimi iyo de fikre ya hangu na conseiller mwana mwana baka il faut que tu arrêtes tout puisque là on te prend comme un abruti qui ne vaut rien. Nga sermanti ya sharia nga sermanti ya sharia تفضلي babanu owana sont des innocents. Ce sont des innocents harmaze problèmes za hatu za couple riti prive owana ni sur le côté mère ni sur le côté père ram uomzazahi uombabahe ekale unjahunda mwishiliano wangu na mina mzazahu wana hangu ça ne concerne pas les enfants puisque wa onda wori wa détruiseo moralement et physiquement na hiyo ngaikao gravé harmao durant toute leur vie et wana warende ndongwendi pourquoi punissez au wana namna hii pourquoi wana ngari wa punissez zabarindi warende donc nyima beau-père mlela wana hatu nga reconnaissez ukanga nyina responsabilité puisque nganyabo 24 sur 24
ngamonao omwendo numlalo ne mabwade yaho wana hatu shawana wao kamna ujua kosione ike karijua rende visite rangunga mkosione ori mri mzingara ya ukari towe droit inupassion alimentaire abona mkosione ribuliwari wono wana hatu ribuliwari wono wana hatu puisque banu et ce qui est grave c'est que si wandu kao leo ngaramba ungaranzao haki et haki ndio ndababi yao tu me prives à mon fils et tu vas me dire que abongo ngotsao haki. Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Puisque reka wanza reka kujanza wonde mwana hangu. Reka wanza reka kujanza wonde mwana hangu. Njajo souhaite de te retrouver sur le même sort que moi. Nabongo zifanyo ngo kosione. Shama uduwe ndwazo utitabihe nga mwombo Mwenyezi Mungu lelo wano aho uke abo walele shandola inumruka ilabia ojo hanzi waleo votation baka dégage ombi waka dégage. Donc hewe kama shelea ni mabopere mlela wana hatu bam, vous êtes des ennemis à nous-mêmes. Ani mrende hama adui hoso ni mwatu. Habo mri priveo, mkosioneo. Richi wono wana hatu. La roue tourne. La roue tourne. La roue tourne. Mimi wakati mimi par exemple so ni hundai sunga mobu Mwenyezi Mungu ni lelo wana hangu jusqu'à mon dernier souffle. Chaka leo zija so rende hazirende samba kanga wena droit yo nga wena obligation otowe passion alimentaire, mais tu n'as pas le droit de voir les enfants. Bah tes passion alimentaire yo hatomba hazini kangami si joranse hazini rentre chez moi te reste tranquille. Chanja jo kansi ndoto wa passion alimentaire na mintsino juone wana hangu jamais de la vie nja jifanya nja jozifanya. Si je préfère perdre tout, même le travail, et katsumbi wanangali wana hangu nga mjoangalia hali la bumbwa na kuchuimu ya hatu ya Kikomoro. Chanja jo kanti ndoju à 5 heures du matin. Njen de toi passion alimentaire tout le mois et je n'ai pas le droit de rendre visite à mes enfants. Jamais. Donc tika hanza na be problème ino. Harmu mwana mawo yeshi harmu situation ino. Yokasi wando ume ngasima victime harmu wana. Ngasima victime. Hewe mwana wa ikazalwa ni mtu mzima. Etozalwa ni mbaba na mzaze. Banu wao mwa detruize ondo wana. Shatsinda ya mimtola kaaho. Shawana ndo wa detruize wao. Ndo wa menyili wao maisha. Na hiyo reka mwanza reka kamjanza. Imwana ngutingo joparo kawoi rehani wa hajimbaye. Kana paro rehani wa mbaye. Eto paro rehani wa hajimbaye. Abonyi maboperi mlo yabo. Mjuwe wa harma ejo yinu. Msaidi yao. Ridetruize wa riti wono wana hatu. Mnyezi muna jalisti mundeni. Shewa wakati jo mundani. Ngarjore makoti kamrendwazo jena
mndirenda ozo ngarjure makoti rijibiwe kam mjanga mliwawe namna hiyo je namna mripatsa ozo pisko nganyi wapeu wa baba nkabu wendo lola mrumshe hundu na mwana uonge na mbaba mbaba uonge na droit ya mwone shamtitso m'oblige uka ngio oblige utowe passion alimentaire chakuna ujua hone mwana non non na mhauwe bao mazwe ya mai yao mazwe ya mai yao mazwe ya mai enge kwezi zikanza souleve problème yin ke mwana mekao nguyenshi arme situation yin ya henda ndolani ya hunda mwana mzima iridhiki ya hisa leo ya tsojo juone mwana ya tsojo juwa humrenga shale ungi obligé atoe passion alimentaire na abonga bombaba yabo ukosione zanongo yizo garamba ukayoti haki wembabolo yabo jeshele maudu baho minga mwobo Mwenyezi Mungu si hunre shahewe hewe kamdoshelea beshabi mi omanziwa shotobi mi omyengwa maudu namkerathi kwesi risovo wana ritiwa prive ninde kote père ni kote mère eni jokano wana na buliye mzima utinao ya kene droit de visite pisko maudu ngabujubja problemu ikaunganyi oblige nyo waili ramzaze rambaba mkensi mrenge decision ya huwa wana wanu abori johanzari sove wana watikena kote wajohi perde ni sur le côté mère ni sur le côté père enge kwezi wana shahadu na mbadili mwendo ni wa baba nkabu mlelao wana wanu ye imani na imjeni huifubani mtiimilie mtikosione mdhulumu mwana woi na mbaba hae ba c'est du crime na tena crime nziro swafi crime nziro à mon âge aba ndungena à l'âge de 60 ans Mwenyezi Mungu anikamruba hati mruhondo mwana mzima leo mra privé wakana ujua humona na bonga mbaba yabo uzi wanyiso j'ai des éléments kanga mbwena mna yuyo j'ai des éléments harmu hadisi ni ambao banu j'ai des éléments sur moi donc sika hanza nifanyie alerte hii ili reprene conscience surtout ndasi wandwa ume mndu mmoja ndada honi ende hondu wana nkabu yabo utiwa manise na mbaba hahe bale weza unde mwana ma leo ya sunzusi wane mwana hahe ngazi nitabishao c'est pourquoi on a fait un cri d'alarme ino nambe il est temps bakaka sija changer ha radio Jersey exposé va nous de A à Z mone au peu rilo nuo garjo huja avec des preuves itijwa mbandu wasalise mndu mais c'est un combat ikao garjo humaine avec détermination riwanilie ze haki za dhamana mzima harma mwana rilaani ze mauvaise position zirengwa ne ma beau-père ne ma belle-mère
puisque dans tous les deux sens ngizo iyo nde maana nakaanza nje nambe hadisi nubana ndenge mfano na kaurenga mfano wa mwanama à l'âge de 60 ans ya privé wa mwana mzima ya mhunda harmwe maisha ya tujua humona na abu hametewa ajenu tout le moyen towe passion alimentaire ngabo bo periabo ukosione zenogo zino no trop c'est trop. Il est temps ya uzia chikaze madayua madararu kwezi ya optimisme kalu inna lillahi la ilaha illa rajiun ndo mfo wa mzee wa hatu grand notable Alhaji Ahmad Mbaye Swalih humjini tsanda mjini mfo kao nga urisikitishao hauka haina mru mwanadamu haumbiwa usikuwae shao mlao duniani wa mzee wa hatu wa mwenda mbeboni ikaunge harma zerehema za Mwenyezi Mungu inshallah taala nga urisikitishao yonde maana ka imesajinu nga mwivesheyo ye waziri wa honono ye mudiru jimla wa hela pitali ya El Maruf ukausikumze wa hatu Alhaji Ahmad Mbaye Swalih akafariki hajisante ukakati mwema jua mrundu hazi habaliwa ni mwananyasi mitsanda kwenda El Maruf hajende kabaja kamba susi kajazingaro shaha jende hawasili El Maruf hatilo ya oxygène hotilo bala même pas 2 minutes au mwenje urengwa 2 minutes après au mwenje oreje ya kaziwa 2 minutes tena au mwenje urengwa haji sante faible ye 3e fois mwenje warengwa yandu kaziwa ya oxygène hondi habala sala wa duniani iyo hala tunziro kwezi yantia kamili harmo la pitali ikauze la pitali izozo la dimu wake na grupu ya hao ankaka umwenje generali urengwa ye grupu ya hao directement nga irenga werele shale uji la pitali je El Maruf la pitali nzima ruloniyo yo kale umwenje wa mwamwe kaurengwa sonele kaurengwa abo basi na abo yo la pitali banjia ofeda imana lewu El Maruf watsona group ya hao special indi yo ka anka ya coupure ya homwenje general ye group ya El Maruf ngerenga werele hindi donc mimi tsikavjani behele barua lino nanduka waziri wa honono mudiru jimla wa El Maruf edo mana yinu ngiyo ya hanyu kwezi edo mana yinu ngiyo harmu iso za hanyu pisko wafua fao El Maruf ye problem da inu yo coupure de courant ya homwenje ende namna inu hatandi ele o arizaya no wananyasi watingojoka sur le même sort watodo nda El Maruf mwenjewe zimi hawa hifa ekabati shawiri wakatiko jaja wakamjusezi twa mwangalie msove zemaiti zinu pisku haina maiti boka sababu lewe sababu ya humla duniani wa mwedambe woni mbabahatu Ahmad Mbaye ndanyi madhamana wa honono harmwela pitale El Maruf ndawebo waziri ndawebo mudiru jimla wa hela pitali nganyi ma responsable puisque nyindo wenyi uorganize yoke la pitale El Maruf vakae group shatindo yantu kaya abo mwenje wa Comor Telecom kautsinzo abo basi mndungu ndio harmwe table d'opération abo c'est fini ngula onyumba zole menguni kwezi madhamana wa daula
kwezi madhamana ya daula na mrenko adzito baze maitingizo zinji kwezi lapitali el maarufu na mrenko adzito vaundihe shawiri piskole shawiri ndalinu ndo kaima mwanadamu joka ufia el maarufu yafika usiku uja shati fiha sababu yokabaja kupiru ya kura na vaundihe grupu ike hospital el maarufu kwezi rievite riwane nezenya fatizinu yonde mane kau leo ngamji adrese usoni mwe waziri wa hunono ngamji adrese usoni mwe mudiri wa l'hôpital el maarufu yauka il est temps yokaba undihe mwanye ya l'hôpital el maarufu ikena garanti ya ubalio wa wade ya mwado jundri harma ya table d'opération ya tsambwa hafuba mwenjozimiha ya mwado jojatilwa ngutilwa ya oksijeni ya tsambwa hafu ba mwenjo kupeha vakae grupu ya alimente l'hôpitali kuna henda hunu harma zentiriliyo ze l'hôpitali pia ngiyo na ze grupu specializa hao o mwenje general kaurengwa paf shaka kama tuzimi ambano ngo directement mngu ngutofikirika wala kama jafanya kopiru iyo ndiyo radio hanza leo l'hôpital el maarufu ne yanzua ni ya mwali zikaye ritijihunde harma problema madazinu na rifanye jemi jimindo jina ya hatu yo kazi l'hôpital za hatu harma miji ngasina ze grupu rirumi yao eka mwenje orengwa pourquoi pas lewe l'hôpital ya daula icho shinda ya himisiwa ya kana grupu ya hayo shale wozaba kiyo kahena usiku ngarendore dziha hasibabu la hondi harma table d'opération mwenjorengwa hafu ola hondi gane max d'oxygène o mwenjorengwa hafu leo zijiria mwenda mbeboni wa hatu mbabatu wa madamba alhaja madamba swali Mwenyezi Mungu ngujojali kenge harmo mbeo Mwenyezi Mungu ngujojali kengu yenshi harmo za rehema za Mwenyezi Mungu hundu wema wa hai no simbufu ya waniliensi ya hatu ya irongole ya harmwe marengwe shale ungaranza usijiri maudu tena no wana no kasi tijiri maudu tena danyi madhamana wa daula mrengeze precaution ila pitale maarufu itiranti wa shamba ikenezi zana za ladhimu zisove wawade kwezi iyo nde mane ka uleunga mshemeezo na meka waziri wa honono mudiri wa l'hôpital ya el maarufu nganyi madhamana piskoti haki weiti wa mwando tiwabili ngasi harma yinu 70 ze kaza ho wandu wa hafa el maarufu harma ze problem zinu izo na habo sekie tona kaba tsubulo enquête sha mru hafu yonde mana ramba ukailadhimu wafanyie mabadilio yonde mana ramba ukainsinge ndau nai puisque ndongo jazinu vubulo enquête pourquoi Léo l'hôpital el maarufu ngwa encaisseo au plus de 15 millions à 20 millions par mois. Comment encaissement ya mapesa amanda yanu leo batujua parisana group special ya baki el maarufu ya evite zenya fatizinu ya grupu ya el maarufu yoti grupu kaunge jokuteshera amande bali yawo yengazije kamili ne moyen de financement ngiyo ya ushinde assurer vake grupu el maarufu. Donc kwezi madhamana na mrenko adzitso harmwe problemu yinu be problemu yinu isanga angamizao wa Komori kwezi
Ngeangamiza wa Komoro ngarifiwa haku na vanu ngari aminio kama nadamu ye ufasi pisko siwandu zisilamu sharma circonstance ya manda zinu ndeziritabishao yo kale mndu kutsamba hafu ba hondi harmo table d'opération omwenjo kupeha hondi hane max oxygène omwenjo kupeha riwono ze kaza dina ontipia wabira dans le même sort hewe madhamana wa daula kama shelea benti inu hatu sontipia kama shelea mahifadhi ya maraia pisko kamna ujua mke madhamana ikaka bati maraia imana leo mlo madhamana dabuba lo maraia abu mabduka kabati maraia kamna ujua enga mjoko kadhamana wando ngamjoko kadhamana wando bikwezi vanu kartsuye ngamdusurwaya ngari yenga utwabia na mwendu zindi zori remao rijohanza mabadiliho yenti zingaro haina mna aladimu zingaro lapitali nzima haina usiku ruchomba kangabo ya hafa hasibabu mwenjo ukupeha iyo aibu nziro riparao bonze ondo joka ishaka elapitali yo henu sikunga bafao mru hakupir de courant ba mwenje orengwa. Nous sommes le seul pays, l'unique pays rilio harmaze problem za mwenje zinu. Hata zenti maskini rahanasi zinu kasuwa jiria ze coupure de courant zinu. Hauka omwenje unungio nguo moteri wende mwongoni mweze moteri za hiyonsi puisque unungo soveo sur vizinji harmaze la pitali. Ingekwezi yonde manna kaujanshemeze nibeshe waziri wa honono imesajinu dene mudiru jimla wa hospital el maarufu na mbeka wakati uja bawa Komoro walemewa madhamana wa daula muhundendazi ya hilo hospital el maarufu rikaze kifudingohi mru yafe ba usikuumbwa shamru atife basi babu hondi haye basulwa umwenjozimiha hafu bahandi hakafutile oksijeni omwenjorengwa zenyafati na zije hasibabu doka usiku wa mru kaziwa shauti jiharma circonstance nziro hamada zinu zipatsao yentia ibu zirirendao nai na baundi hesha wiri kwezi jumwa zetabuzi hundi hao harmo ila pitale maarufu ngarjuka zaban rinjia harma madandaru maada na kawonesa ye polemique yanzawe kolewa ubedi mshangama ni bandhu ya wananyasa nzuani bahatake waziri wa transport ngunikiwa etiketi kaye ye mkutuzi ye raciste sikavujana bekano riti juge namna hiyo puisqu'au beidi ye atako angazije bana jama da chanfi directeur des impôts ainsi de suite haina dhamana wa daula ubedi jumwatake vatsina kulero yokaye mumwali angazija aunzuani abatikanza nambi wanama wanzuani warenti ye polemikinu puisque avoka e polemikinu abonde une sauka wowo ndo wakutuzi shati ti ubeidi made avidi dayinu ya heze divorce rizilwa urtiono wana valio maboperi yabo wakosioneo ilirtiono wana hatu na abongari oblige wa uritowe passion alimentaire tikavjana be stop na ritidulumo wana wanu puisque mwana wa mbaba wa mzazi tionese exemple yoka hadisine manani ambao ihundu mwanama ya privé wane mwana ya tujua humona na abo ha oblige wangu to passion alimentaire madararu dayinu yaho mfo wa mwenda mbeboni wa hatu mbaba hatu mzee Ahmad Mbaye ze circonstances za tungeza umlau duniani hai hula pitale el maarufu ili varewan razi ni madhamana wa daula minhum de waziri wa hunono ni mudir wa hela pitale el maarufu yoka wakati uja uka el maarufu asure ikena grupu ya hayo ili iti contribue
harimwa zenyafati zijirio hasibabu ndo ndi hawarmwa ze table d'opération no ndi haoneze masque d'oxygène wafao hasibabu nde coupure de courant chez el maarufu akena moteur ri evite zenyafati zinu harma circonstance ya manda zinu mru yafe ikairidhiki hisa shati fi harma circonstance nziro hamada zinu inge ngamtsaho somaha juma mirongo narongo abantu eka ngabo mwanadamu hanzo ajivize mimi tikahanza ndongowe ili ni donner leçon rirenge leçon sont pia puisque toute chose peut nous arriver chacun de nous kabati upeu mais tikahanza démontre situation ika très délicat yo la dimuri changer si wababa kabur le lao wana rambe non sino jodulumu mbabahi mwana oi maudu nsijodulumi wabangu ikairidhiki hisa nawe na abunga mina wana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maudu ngarju jabanu hasuje muhimu ya husu ya majlis ya homji wa batale tsanda arju jarimambie ni banu usiku le 19 no mahala ili rimpareni mjeha winchi bauwandu wao kabana ziwabirao zahemijia hatu watukufu wa mji wa bata abo batungela dimuo rendera live ya hoa ukawandu wao haina mjikao wafanyawe majulisi yanu ya solidarite ya ulekeze miji shawabata ukayabo abo batule ongela morke yabo shangar juzamba maudu kamnyezi Mungu abenze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante.